Hey, yo, what's up, everybody? Your boy Cheese again from Lifestyle Podcast. Today in the studios, Petty Jawa ma. Inja zempilo izinja zegame la uyazi. Mandla Mingyo. Kahle straight size nenye lo nyaka. Welcome back, boy. Yeba mfowethu. I know echili madoda impilo echili. Namhla size nenye. Uzenenye. Ukuphi kwami wena? Tell us, dog. Ngelabano zathi. Okay, dog. Tell us, ne? Sifuna usithi brief nyana dog ukuthi bawukhame kanjani kumbe I'm actually wayiqala kanjani imbuzi like imbuzi dog. Okay, apart izinto zonke nje, apart izinto zokwayo wakhetha imbuzi nje manje uthi ikati ulanda imbuzi. Imbuzi. Man. Why imbuzi? Why imbuzi, man? Why the imbuzi? No. Uyabona into enzakalayo. Sithethi namaskula lekhaya. But imbuzi manje sikhule ekhaya lebe kusenkaya. Bhuti omdala into okuthiwa ukushila kahle sisase ngabafana abancane lapha. Besisaba kubi. Plus vele besibona ababhuti abakhulu enkaya le. Bevele benjani? Hayi thina lathi nje abafana sathi hayi thina siyozilanda esibayeni kanti hayi ilanga lelo sadobhe eceleni. Okay, mana ngicela ngichazele kahle. Because that thing iyenzakale last year ne. Yeah. Then wawash for 2 years ne. Then waphuma ngoJune this year June ne. Yeah. Okay, I think usukhulile wena. Hayi bengikhulile nje. Lapha bengiqeda form 4. Yeah. Then imbuzi like wayihawukela njani kahle. Wabona ayilefika elamanye. Wona kahle intombazane ukhangelana. Entombazaneni. Mina amantombazana angixaka kahle. So imbuzi ingcono. Mina kahle nje. Mina angazi ukuthi ngathi kuhamba njani kodwa embuzini nje lapha yabona lathi besinjani. Besithi hayi kati sike sibone ukuthi kati imbuzi yoniyenza kanjani. Imbuzi ithi me. Hayi batho into kwakhona makwenza. Kumnandi kubi. So enjoy it. Hayi iqiniso likhona enjoy it. Enjoy it very much. Ukuthi ongakuthi ungafuna futhi no leziyana beyizinto zokukhula. So manje but umakhulile phela wena. That's the first year when you were grown phela. Window enkulu. So what ibithayiti wini ukuchazile. Kahle okhokeleni kahle. Uzothi now today ngifuna ukuthi ngishaye imbuzi. Hayi kahle iqiniso likhona bhuti omdala. Mina vele bengisaba ukushila. Yabona ngithola kwababa. So manje lawe uyabona amali lamajita anti yazi vela amajita. Uthi hayi mina bengisethawini kuholiday yazi ngakhombisa ubani salala sonke. Lami ngizobe ngibuya istory ngithi hayi mina lami ngahamba ngaphi ngakhombisa ubani salala. Lami washaya imbuzi. Uyabona lami bensenzile ukuthi ngijani. Wona way virgin khona lapho ngalesikhathi. Hayi mina vele ngalesikhathi umntwana oyintombazana bengamazi. So break virginity imbuzi. So okay tell us dog. Tell us. Bakubamba njani? Like bakudiscover njani? Ubuyenzela kuphi lento yakho? Then base bekubamba kanjani? Yeah, ukubanjwa kwami bekungasi first time yokwenza le nto. Okay. Because ivele bese kuyinjayelo uyabona. Okay. So manje sasesinjani? What the fuck? What the fuck? Kule ntwana yami enye ade nginjani ade engilandele emuva yabona ade sihlala sonke ngale ekhaya isitshela umalume manje hayi no malume masinjani masivalile lapha ubhuti omdala kukhona into oyenza umfana lawo umchayisa ngibona ngesikhathi ngikona ngesikhathi khona bengatheni wesaba wona vele ubuye embuzi yakho eyi1 oyichaya kumbe ubuchaya nje zonke umfazi wakho sonke vele bengichaya so lapho ucha manyama kumbe ufake condom hayi condom ngizigqokile uqoka sibili yeah embuzi like ubungafuna kubalekela i-AIDS kumbe kumithisi embuzi no yabona imbuzi kahle lami yabona benginjani bensithi ngigqoke laba ngazi ukuthi bengiqhwa ngendlela right ngendlela wrong lami bengisizwa khona ukuthi hayi umuntu maye senze sex kumele njani so wena kube mawuchaya imbuzi uzibona uchaya imbuzi uzibona uchaya intombazane
mina kahle vele angeke ngikhona ukuhlukanisa imbuzi lentombazana. Isitshebo singcola sibhekile. And the advantage athi sembuzini ngalesi yasikhathi embuzi ndoda bengikwazi ukuthi ngeza kwami ngisithintele esibayeni ngiyozibamba nje. Manje ukuthi ngishele yabe kuyinto enzima. Ukuthi ngishele nje intombazana lokuyinto vele kimi. Okay, since uhambile ejele ufundeni endabeni yokuphila kahle lezi nyamazana. Imbuzi azikho safe. Yeah, mfundile ukuthi uyabona into engiyifundile kakhulu nti umuntu kumele vele ma usungumfana ungathi ukhulile. Ma ulabo bhuti abangathi nayo bathe abahlala hlale bekubonisa izinto because thina ezinye izinto bekusaba. Yabona if benginamajita njengalawa ade ezokwazi ukuthi enjani ethi nomfana meeting kushelele. Okay. Lami ngishelele lami nginjani. Ukwanisa ukuba kwazi ukuthi mina even namanje vele ukuthi uthando kahle into enjani. Okay, wena ngesikhathi ushaya imbuzi lapha ubuyibiza ngawo pha amagama. Baby mbuzi owaso. Uyabona vele ngesikhathi ushaya lapha imbuzi anti nami yabe ngishaya phela njengomuntu osevalweni ukuthi kumele ngithi vuvuvumu ngathi fast. Fast. Ubuchama. Uchama bengisicela. Uphula okwanje ubututu boqo. Imbuzi bese yabona if ungabe ethiwa ikhona nje imbuzi kwanisa ukuthi ngiyitshela ukuthi imbuzi besisenza kanjani into yethu benza ukutshengisa ayisonto okuthiwa yangiyangisa kanjani into vele ade ngiyenza mina personally. I'm glad dog. I'm glad now. So crazy. Into kuna abaningi abantu abakuyenzayo kunokho ukuyenza. Kumbe lokho usawuyenza. Hayi manje imbuzi. Siyabakwazi. Lokho usesandleni. Hayi lokho usesandleni bengisekhaya nje sizihlabela inyama sasidlela nje. Imbuzi hayi vele kahle imbuzi ngiyayithanda. Hayi ngithanda. Yo so usidimo qeda like uqeda uyichaya imbuzi lapha uyiyekele ihamba kumbe like ukhela njani after that imbuzi le wona imizelo ukuthi anengayihlaba le. Yes bekungathi nje into vele esingijabulisa ukuthi lena ngijutshile because yakhumbula this one other day ngilenye impintshi yami sayicela kweza komakhelwane usazinanka. Okay bese ngifundise lamanye amajita amade ngidlala la uthi no imbuzi vele seyinanga namajita vele bechaya izinto bese sichaya kanebane umbuze lapha Okay, tell us dog. How do you feel mawubona imbuzi obuyichaya wena sichaya ngenye imbuzi? Sichaya sidliwa imbuzi. Awubitshelayo. No, hayi jealousy kahle bekuyinto engekho. Thina kahle intathu ngichaza yazini. Ukuthi osejutsha imbuzi eziningi imbali. Yo, what the fuck? Competition. Whoa. I'm out of words, guys. Yo, the fact that you're not ashamed to say this thing, bruh. Like, what the fuck? But you know what? Thousands of people are gonna watch this podcast. They're gonna watch this episode. Thousands of people Uthi uyabona kulento esiyenza manje ukuthi siyathi sihambe clubbing nomuntu uzothi hayi mina angifini angenzini soso madoda sisuya kude madoda umuntu esilikhabiti ende vino kusimbuzi phela ayikuthi twa into engenza lapho ukuthi ende yabona ngathi sihlala ngiyela kwasayina ngiyela so thina sikwathi nasutshintsha udla imbuzi usidla abantu basuzidla izinja ususidlani ngathi inyamazana sihlonipheke isitshebo inyamazana nje kahle kumele kwento ihloniphayo wena susihlonipha ethe simbuzi hayi nami sengisihlonipha manje sengikwazi ukuthi umuntu wenze kuhle imbuzi wenze into yami ayingane uma kahle manje Okay, thank you very much, Sabo. Thank you, Skoko. Hola.